Gdje ste vi ljudi, danas ćemo snimiti jedan pasejan klip kako da stavite sliku jednostavno na ovo i kako da skinete tu vašu sliku. Nam treba će vam internet i Google Chrome. Vidimo na sati 1, izvinite ako čujete neke znake spavanja, ali Petar Kanjić ni oka nismo slopili. Petre, predstavi se. Ćao ljudi! Nema spavanja. Evo, pošto je bio Ivanović na slici. Evo, sad ćemo skinuti Jacka, Perina, omiljenog igrača. Ako je bre? Edin Deko. Ima. Ako nema slika, onda gdje će biti? Vidim, nisu stavili još u drome sliku. Sram. Na svim slikama je ružan Šanji. Ovo je to malo lepše. Saving as. Sad kliknete samo save, da god da pišu sam save, kliknite. Stavljam file. Samo minut vremena se pogledalo. A možda saving as. Može ovdje. Evo ga. Evo ga Jackova slika. Sad gledate set as a background. I evo ga Jacko. Ali da vratimo mi Bajancu sliku i to je bilo to za ovaj video klip. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Dobro.